I veliki pozdrav svima još imamo video klipu današnjeg klipu za vas imam jedno malo obaveštenje, to jest klip gdje ću vam ispričati nešto o giveawayu. Naime, prema otprilike mjesec dana ja sam objavio na kanalu da će giveaway biti na specijal kao 10.000 pregleda, to jest 10.000 klikova. I tako je bilo, ja sam ponudio jedan LOL account, jedan My Premium account i jedan GTA 5, čini mi se 2 GTA 5 accounta, 2 accounta u Clash Royale Arena 7, onda skinove na CSGO i 500 gemova u Clash Royale. I da, taj giveaway još uvijek važi, pošto sam dobio baš mnogo komentara kada će se izvaći giveaway. Pa evo, ljudi, sad ću vam reći, giveaway se neće izvačiti, to jest vi ćete dobiti pobednika giveawaya, to jest onaj ko bude pobednik u giveawayu, njemu ću poslati poruku na YouTube-u, to jest ko ne zna, na YouTube-u se također mogu slati i poruke i taj neko će verovatno dobiti poruku na YouTube-u da je pobednik giveawaya. Naravno, vi morate da proveravate vaše YouTube sanduče sa poštom kako bi stavili da li ste vi dobiti giveawaya. Ljudi, to je bilo to malo kratko obaveštenje za vas. Mi se vidimo u sljedećem klipu, vi ostavite like, share, subscribe, vidimo se sljedeće.